First Peter chapter 4 verse 12. First Peter chapter 4 verse 12. Verse 12. Pardon. Khazani tapuro tabuk norok belai ke satokjagui poitali jagui tongmani abo Tongthok se ungyabla nei tahundi abo ungyawi norok Kristo bai baksa satokjagu nei se Tongthok di hakebo sengsasa ungui nukjakpru norok belai ke Tongthok nai. Hallelujah. Some Satokjak, don't be surprised at the fiery trials you are going through. Hallelujah. Tomuno Satokjago, tomuno potali jago hunke, nang surprise tang di ni sao. Hallelujah. Praise the Lord. Jadi kai to kaham, bini khai rokma, hamzakma, pai flya. Zefru nung kubuyono tongo hunke Satokjak mung painai no potalizak mung sok painai no. Hallelujah. Rangsak morok kuk nani bagai bo horo sokjang nani dango. Yes or no? Rangsak jasek pon morok damning di piaba bini belu bufru nukjak nai haika bo belu nukjak na bagai bo jagas thangna nangnai hinke bo horo sokjak nani nangnai. Hallelujah. No rangsak hai noro keji kaisa ozon haika yakasa rama win tam khainai ba. Khunju karanya man no. A khunju ni naithok wa khomna bagai bo horo sokina nango. Nang kanmani mala naithok na bagai bo horo sokina ni nango. Amen. Amagin okong sawa jagao don't be surprised. Nang Satokjak tongkha potali jagai tongkha mane surprise ta nang sidi nang abo nang belo se bari tongo. Kai tono no belo se bari tono. Amen. Hallelujah. Peter song aro mui sai tong puru kun problem krible. Phungo thango aro mo man ke sao phalo sao. Life by enjoying tongle. Je tongma ban khaksangi tongta. Phebe je pro kai tono samungo sok pai kya. Ha ulta ka se cross ka anda bu buthar jaksio. Abar mane tam kai dar phaimani ma thina nang kha ba haida. No. Tangbala kai dar sok pai mana nang sangsar bai sekak jaka juda kukungkha. Aboni bagi no nang je pro juda kukungo apro asangsani borong no naimi ango. Hallelujah. Satung phasing na sigi manya nai nei di. Hengna bla tamang belai pohoni bagi mokol jung bariu. Hedebana kun dino satung keprapung pro satung serai jagya wi tongya. Yes or no? Nang nong nong khori malia kos tong wi tong kolom suka satung ma serai jago tampung kasuk. Hengna bla jefru nang bahai soi keplai Kristo bai krenggo pohor thayo nang sok payo. Hallelujah. A pohor thayo sok pai mani bagai tam ke monak mau tong nai rok. Okay. Jealous nango. Hallelujah. Aboni bagai tam ga ke nini fasingo kubang ma satok mung potali mung tu fayo hai kaba abahai Satokjak mung potali jak mung sintani sok payo. Abahai tomno sok payo ke seng surprise ang thai kri. Hallelujah. Praise the Lord. Jadi kai to kaham. Bini khai rokma hamjakma pai flya. Nang te gaise kaham ke nai nai di observe khai nai di aginon ke bisinia. Aginono ke bujai khlaya cheri sudu naya. Phebe jepru nang slai jago tamjani borok tongui sai sukringi thango. Hai da naila. Nona agi bahai tong bo jaga biya ke bu khojna nai kare
ba jefru nung kaplai ke ya prishana ni sengo nono shirina bu sengo aringi bu basawo kok bu hunu hana isawo tomaya tomaka nono tangjani kebang nani nayo nung amahai zorawo amahai tayo no sok pai kya nung saiman sidi nung salaijak ma tayo sok pai kya nung pohoro sok pai kya nung juda ku gungka amen kobo tomor kebo nono shinya nung nai kiri mana nung saiman sidi mungsa dos tongko haleluya tomon nono borok satongan siangka tangjan nono borok kebang nani siangko tangjan borok nono mana mungsa jaga peso kiklane mana saiman sidi oke nung special nung nani siangka amen haleluya sadikai to kaham rangsak no kasya kothoma tongo daily dahului tongo babuno haipano rangsak ni saime ba no khosai tu phaya ni saw oke pathor kotroma dahul hol de aba samu thang thang tiro yang rangsak sklaija tangi bo rangsak ni sinili hangke pathor hai singi tongmani ba nung ang bahai no sengsaro kaitor kringi tongpuro pathor hai rangsak no hai pathor hai klaija belu kri haleluya ba jefro sing Jisu Kristo bai krong belu gnangi thango sini mung sok payo ambagi boro apur ke sini nani sengo haleluya sadikai to kaha mini khairok ma hamzak ma mini hamari ro pai flaya if something strange were happening to you ni so okay tomung no Tongthok ya hai bun sengi rikhanin laipo okay kengma zoro nok ni borok no belang ni sing tongo mana khasuk sama tongo a nok ni borok ponji again sengi thangpayu haleluya nung thotong jagya hai bun ngi thangka mana aba yang just example man se afru nung surprise tan nang ni saw haleluya na joro borok feel khlayu bufurung gangke nangi tongma jora ba rangpha nangi tongkha ba borok pha logi nangi tongkha abase kebo logi ri phayangi thangpayo nungle yang asai tongo ani jora o borok ri jeske phaito to phainai nei abso sogilia nono logi sere phailia nono so ba phailia nanga fruta munai surprise nanglai ari tang haingma klaikya mane ama hai situation ro phaipa no nung surprise ta nangni haleluya tang hima nung saimandi kebo kri phano logi sabu tongke kaitor tongo sadi kebo kri phano ani logi wo kaitor tongo amen verse 13 aba ken sujak tongo instead be very glad ni so tus tongthok de ni so amen khorso sunnon kutu khable saja gyangka tus tongthok sidi hallelujah praise the lord tang male jefro nini baga yafa khorobui tongo apro to joto borong tongthogo wa kumui samung mani ni tapon or yafa khorlage bo khatha tungma tongjanai kebo yafa khorobi apro phano bo jefro tongthogui mannai abro so tongthogma hono amen nogomairum bo tongo rang bo tongo gari bo tongo nok tongo 앞으로 저도 그런 동통이 많아. Yes or no? 랑 그리야고 말은 뭐 그래. 할렐루야. 기분 러기 그래. 앞으로 동통이 좀 만나 사대. 어러 어공 사이통고. Instead, be very glad in yourself. 또 동통디. 너는 버럭 러기를리야. 너는 수발리야. 아 몽사 쓱 승산이 꾸는 benefit 닌 타니 그리캬. 만에 너는 깨보 support 카이니 그리캬. 앞으로 능 떠서 똥톡디 땅물라 카이토 네 로기 똥고 아멘 할렐루야 이야골라바게 사오 for these trials makes you partners with Christ in his suffering 아멘 tabu musuk zorni bai also ima sab nokha nokhnable zorni musugo masa simi da kosto man also ipru amang nei mana nang mule na
masa simito kosto ble magni kosto manable same ninani bagai sabo kroso kanta buzaka sao buzaka sao soprai sebrak zaka sao lasima singsa khlai zaka hallelujah tangi khlai kangke chini benefit ni bagai yes or no जों मोथांजाक थों जों गोथारों थों जों गाहामों थों बखे आबुनि बागै चिनि बागै कष्ट मानखा जों ताव बबै गोरोंमानि बागै तमुं न मुंसासे खेरा खाराक साजागो आरि इंगो बा साजायंगो बा रख्लाइजागो आबा हेरक तमुं सकपायंके नों साइमानदि आबु नों पार्टनार मानि जख्लायो जिसुबा बखेबा निनि बागै कष्ट खा नोंखेबा बिनि मुंखौ जोंनि बागै कष्ट रजाका पार्टनार मुसुक जनै खरं नितांनि सदनलायबा ओके बरक आबो खरंनि सेम कष्ट ngui tongo आमबागै खरंनि सदन कागा खरकसा माने मासा सिमि कष्ट या मागनि कष्ट ngo हाइनाब्ला सो सेम ताबो जिसु ख्रिस्टनि बागै कष्ट खा माने नोंके से शान्ति के मांग तंनाय बाहाया शान्ति माने नचिनि आ शान्ति सुकना हाउस दो अरया अरबो शान्ति नो बुफुरं के बेबाक जरावो मासाइबो मानैयाबो मासायाबो लगी बरक तंगैबो करिबो हालेलुया आज मलब्रुमनि लांबा तंथक साथक मानि आबो नों अरमां मानाता मुसुंदि अर तो तंगनो आबो माइ ग्रै लगी ग्रै फना खाकसांमा तंगो जेफ्रो जिसु ख्रिस्ट तंगो बाट आबो बसागो तंगमानिबा कष्ट तंगो फिकुं परामसार फाइबोदा आं हे मुनि तंबायब्ला ना कष्ट तंगो हाइफानो आफ्रो ताङै तंथमा सकपाइनके ताङै तंथमा सकपाइनके आं काइतरबाय आं गोथां काइतरबाय ते आं बबै तंमानि बाग आनि लांबा मलब्रुमनि बागै आमेन हालेलुया ड्रम दिचिनि बिसं खरकसस ग संसार याकारखा आबा हाइफा नों खाता आफुर जों काबनाय बुइ कामहायनो जोंबो काबनाय बुइ खाकामहायनो जोंबो खाकामनाय बा चिनि खाकामाव गताम तंना नांनाय चिनि काप माव गताम तंग नांनाय लगी तंथकमा दालुक जाकना नांनाय बबाय तंथकमा बाहाय हागलुकु बसकां मुनि जाकनाया आंव फनाबाय मालाय फिनाय तांला ब आनि ख्रिस्ट ताखौ दिनै ताखौ बाहाय ओ मलब्रुमनि बागा चुकना हावबो ताखौ आ तंथकमा दालुकदि आमेन दिनै बरक दुखु नांगौ जों ख्या बाहाया लगी ग्रैनि बागै मायानि बागै मुइतो माने काबनाय बाट आ जागावो तंथकमा दालुकदि आमेन हालेलुया खातुंमा ग्रै रखाय नरक ता अंदि नि हियान्दे बाइबेल सोंनो चिनिके खातुंमा गोनां बेबाक जागानो आमेन जों मुंसासक सामुंरावमि बार ताम तंके खातुंमा तंगो आ खातुंमा तामुके काइतो लगी तंगो काइतो सामुंसारे रनाय आमेन जों दिनै आचुकलाय तंगो चिनि खातुंमा तामो केब ग्रै फानो लगी काइतो तंगो आ काइतो जोंनो कग्रजाक तामो मलब्रुमनि लांमा चिनि बागै तियार खालायजा आ खातुंमानि बागैसो सोंहरब्ले हाय कुनुया कुसेदा सामु हम याकारि फाइलेबा खातुंमा आमेन आम बागै नों सातक जागो माने आरो दुखु नाङै काबि तंनानिया आरो खातुंमा कुप्लुं खालायदि काइतोनो फासिंगो आमेन दिनै बरक आनो सातक फानो साजा yang फानो काइतोनानो साजागो हामजागो आनि बागै काहाम थाइ तियार खालायजा आमेन आम बागैनो जों सातक जागो माने साबुन बाय पार्टनार मानिखलाय आमेन प्रेज द लर्ड सदे आं सातक जागो आं तमुन पतालि जागो आबो जिसु ख्रिस्ट बाय पार्टनार मानिसे आमेन हालेलुया so that you will have the wonderful joy of seeing his glory when it is revealed to all the world. Amen. Tamsa Jisu Christo lokobus kango satok zaka thैख्या थाङै बासाखा आबो कुबिं माहायनो जत लोकनि बुसकाङानो फाइ बर राजा चाफायनाय आबो कुबै इभेन जत बरक नबनो खरक बमै मा खलमनाय आबो कुबै हालेलुया दिनै नों सातक जागमनो कष्ट जागो माने तामो
Jisu Christ jefro joto loko ni bwskango raja sanai tei joto loko bono jefro khorok bomoi khulomnai okay afro nung tini o partner angmani abono sojjo yang mani bai asung sasa jorao nung khobja yang hangke okay bwsaksa afsus no hai diba afsus lang diba tini kisi se kos tongo base birthday Jisu hone ang yakai ro hangke am molbrum ni sung sasa ni jorao ang ba afsus khlaiglak diba ang bagai nung tini satok pito mana abono satok pito hage tasta nadi obo kaisa tongthok ma obo kaisa ni bagai tongthok na ni reason obo Kristo bai gethawai ang borok ketareng mani salaijak mani kaisa madise aba ke nung accept khlaina di haleluya sadika itu kaha meni khairok ma hamzak ma pai flaya verse 14 sapurne 크리스도니 몽고일라 제르자 케너로 감사자 아보 응카카이 도니 아준 사사 콜라 너로 바이 동고 흔내 시작마세 amen praise the Lord chati je fruit chungo chungi tong nable no ho tong ma bagai nok nable thasing karen chop jaga thangi tong ro sung ken mokhang nok laible nung ang tini tang nugui tong man lai ke pohor tong ma bagai amen so tabuk tesu pori pidi 14 크리스도니 몽고일라 제르자 케너로 감사자 amen 아보 카카이 도니 아준 사사 콜라 너로 바이 동고 흔내 시작마세 haleluya nung Kristo ni phola ganang kaito ni busa nung special ambagas nung Satokjak nung diba haleluya praise the Lord so nung keplai thayo nung belai hamsajak thayo amon nung sasan erang tangjak di haleluya sedeka itu kaha borok kebama piaba ken ke kuno tamnai halok krei ba suba lai mani krei haipa kuno kaham krei ke ak bang mani kuno belo krei haleluya praise the Lord orok quarter bishun ko bang borok tongo karan bo phailia mas kaisa dore ke bani yaga chati bu krei tamung lain sala kumi tu siri khok khok him to dakai ma tongo ka jana herbana nugi hamo kisani yabla na am bagai no thangnayo ayang ani angkara kami wo beraya thangmani samung nanglai nogo tongnai kri ba arabo angke inverter ro pe ba no phirang ko gui nosto khlaibe fan ro ong ba kya angke current thanga mane no ora andra gondra ngi thang pa kya ta inverter tong pro ko to chungi angke current thanger ga tumsa angke niji nogo tongui je idea mama hai mai abla sumsa thangi je jak phono no ndogla le atai kutuloi male mobile bo logiti le jagya cái tong cái khoang cực lấy hiểm tàng anh là có cái mưa này kìa chúng ta hao hút kỳ sĩ lệ cao biang ra đen anh có rất về phát nó thu tay lấy tổng lấy xin em làm nó khoang lấy hiểm lại cái so pohor keriman bahai podre podma engo cái abo hai no borok bahai no tini pohor kerini bagai hai podre podongo boje borong kutogui tongmana bo kahamda hamya bo saimenya even boje samung klai tongmana bo kahamda hamya bo saimenya nang hni nangi tonga bo kahamda hamya saimenya sa hni sai tonga bo kahamda hamya saimenya hallelujah praise the Lord geneng angke tini pohoro tongma bagai bobo kaham bobo hamya saiman laikha hallelujah abon bagai special mani bagai no tam nisa be happy when you are insulted for being a Christian. Nang kai to ni borok engmani engai to mono Satokjak hongke nang to Tongthok di. Tangai nang Satokjak hongke Kristo ni phola kai to ni phola ni bisingo tongo. Abo ni bagi sei ni sao. Amen. Verse 15 pordi. 너로 니베레 거럭사 카노 버럭 그 하나이 응의
사무함 약나이나이 응의 에바케 부니 사무고 약나이 응의 다 사독작디 Oke, betadi. Piaba Christian am shiko ngai buzago. Abole kai dori mungko suni bagiya. Hai butom lana. Chin mystery ro saya oi dogan thanglaikia. Boro siniable. Ai chem para boro gerabina zakha ma khandoba. Rabar shiko kone. Oke. Ngetabo जों आबो सिको ngै ro gerab jak mani ye bor boro sinaba gerab jaka abo kokna yakor thalai ko ba horose te isa porong ke bor kiri jala te amkhoro glailia ger ni sorong khori ata bo horong kan ke tomuno chung ba haino khoroksa sangni mani khogoi bujaka satok jaka abunole akai toro tongoi satok jaka bujaka ta handi gorokong sai tongo oke nang siko ngै bujak bani teidam sa borok botharei oke mazra rajak mani teaba hakan tamo borong no bipodo khiklai roi haika mungsasuk aba haironi bagai sungsani je hamya bai satok jak mani a satok jak ma rok no le abo kaitoni bagai satok jago aba hakan nang abono ta khobdi ni sao haleluya tini boro aba hangjak ble yanga tomung hamya tongo kristano kaitorono tomung hamya tongo satok jak mano no ko kaitoro tongnai boro bar jakata satok jakata aba hairok khonnayo mane aba hakan ta khobdi abono honi sao jago pori pirte isabono norok ni bere rok safano borok buthanai ngai sikok ngai samung hemya khlainai ngai ebake buni samungo yagnai ngai ta satok jakdi ta aboni bagai ta satok jaden sao na next norok Christian ngai satok jake tagasidi piaba tomuno Kristo gnangai Kristo tongin satok jak ongkle abono tui ta lasidi abono tui ning lasima singsangai taoslodi oke tini siko ngai borok bothari abo satok jak mana abo juda nang Kristo tongino kubuyo tongma bagai kubui kokno sama bagai kubuyo yapri sema bagai no satok pito khlaijak ongkle abono tui ning lasima singsa tangjak di aboko soi nang Kristo ni pholabai tongmani aboni mari siabo amen next tamo kenoro Christian hinjakma bai kaito no hambairdi haleluya Christian hinjakma bai tamni sa kaito no Christian hinjakma bai kisaniya tini boro abono belai klaisa kana laikya edo bana hapka ongkhorka aros sogilai siuni gidiba but Christian mani tamo Christian ni phola ganang Kristo bai kerengja ketal kuk engja khmano se Christian ble amen piaba tini boro Kristo bai kerengma kerei haipon Christian Kristo ni phola kerei haipon Christian pu piaba Christian mane tamo Kristo bai kerengja Kristo ni phola ganang soi ketal kuk soi kaitoni mungkusu ni bagai tongnai rok borok se Christian aba hain bomung kaise tek thapai nalai mani yabo oke aba deborma hani mani haya Tripura hani ma hayabo abo tamun kake soi Kristo gnang hanmani sei amen next poridi busthunani jora sopaika tia kaitoni borok no sekang busthunjaknai जों सुदु busthunjake kaitoni aroni kotma kahno poito khlaya rokni tamungno oke oros sarai kok kaitono poito khlaya tamni sa sekang teisipori pidabno busthunjaknani jora sopaika tia kaitoni borokno sekang busthunjaknai जों सुदु busthunjake kaitoni aroni kotma kahno poito khlaya rokni tamungno haleluya sate kaito kaham kaito kaham bin khai rokma hamjakma pai flaya judgment sagre judgment nei oke bo barso porikha bo verse 17 17 tam saradi the time has come for judgment and it must begin with God's household nisa hallelujah sing romanso pore le protamno poito khaine rombagi tam kreni sa
Mazra Grey Judgment Grey ni saya Mazra Grey Mane nung poito sa klayon ko ba Hamya man thai Grey hini no Nung Kristo no poito klay ble Tam Grey Hamya je man thai Tongana man thai Grey Punishment Grey Pia oro tam sa Judgment mani abo poito klaynya rau ne Aro ni hoito sa pula jengra na hini sao Hallelujah Praise the Lord Ekdiga Tongthok nai Ekdiga kisi sundru masa jak nai Tongthok nai ta mungke Eng samung kaham ni kebang Ayang a judgment ni zara tamo Ya hokorop jak ma kebang Okay Boyar Bebak jagano task complete khlaikya Hari bono 3 tara thepalai suana ne aro chokna ho ya pare samge Tongthok jana kobula na Boyar kai dono poito khlaimala khlaikya Okay bono minus khlai re dio jagabo oro point tar sidi aba hai hinga tam nai Hallelujah Ngaro mui bagai salai puru kisa kom kisa kebang masa puru bahai matong Kisa sabaila do Okay Zotono 5 বছর মানা নাঙ্গো আবস নিনো 50 কলাইও বাই মা তং সালা না আই মো খুই তং মনি জরা বাই মা তং কো মই কাখলা জি বাপা দিন অবশ্য বসকে বখা নাঙै না বিপিয়া আছে गोबां याबो खपसा सामुंसे आबोसो बन्त बाक्सा मायां मानि बाय बसो बखा टंथक याङै थां Adino a judgment poito khlaina rong je pro okay reward sokar ya phana bagi judgment khlaija go apur nini bondo kering mane nang bahai ma tong Hallelujah Praise the Lord Pass angkha man abu zoda okay first division man abu zoda heda first division simia letter mark 80 above number mark jak abu tebu tong thau na Hallelujah. Age chini je dino judgment nang nai adino 1 number ho khemang tongna musung bai nable keo mungsasuk ni bagai tolao tongthung ba mungsasuk reward gre sokar gre khe tongna musung lang nable Hallelujah. Kumunyo mia sungmani bahai sagadik ne ma hapkeun khata ni no ko kelaisa Bagwi salai pru sijagi thongabo Hallelujah Masa khanen khata mane peda simiri thani do Bahanus riyata do Do phung sangi thangran na Angke tabo azora bahai wan soi na di Yang gana jotoro palbaksa fellowship khaile mani Okay Yang ordek nislai kebang yang sida reward bai sokar bai ruzubaya Nengke belo sukru kru kunpan kerihang najik jak log ke Hallelujah Sadikai to kaham Habul bagan bebak angle tinyo wan sugui sengya prishana ni nango Sadikai to kaham Next purity Verse 18 Hey Elam bago hai ni sama hai Borok kaham rok se mothang jakna tukhe kaito no kiriya rok bai sumso gonang rok ni tamung no Abono Proverbs chapter 11 verse 31 porila tamne sijak tong same pok no Proverbs 11 verse 31 Phorongmung 11:31 Tomung borok kahamrok o hao borok ni man thaino manong hunke borok hanya sumso gonang rok tei busuk se gobang hemanno Wow Tisa poripidi porila Tomung borok kahamrok o hao borok ni man thaino manong hunke borok hamya sumso gonang rok tei busuk se gobang hemanno Kirima singsa kok Tei Tongthok jak nai kok Hallelujah Borok kaham ni man thaisi manung ke Borok hamya bo to bini man thai man nai ble Nga borok
kaham rok ni manthai manmani abo tongthok borok hamya rok manmani manthai manmani abo busuk kirma singsang no jungle bo category wo kaham do hamya wo nang ang borok sagadi kaham do hamya wo kaham nung nable kun doubt kuni nable kaham mungke Hallelujah. Somorjeno muito mano. Brother somorje chini. Thasuk thaima jora. Nobar phai thasuk sekrai klangkha. Giri khabroi thangani sok thasuk komo nohoroi. Thakana hari khap kere nai malayang. Tamsa jang kamu mandar sa sa kaksa. Okay. Sesung thakalaron tongthok ma. Okay. So tabung nono yang mokhang jai nasing nakhe no nai thogo moneba bo sida marangui tongo. Ai bisungo sida sitrama wansuma hamya. Abai boroma malaikha. Hubui mona mama herongni. Nang borok perong khubui nai ni tongme a borong kanarago. Tanglang wansuma hamya mo sabui tongma bagai aboro. Danger aboro. No kaham ko observe khaina dia bhai borok no okay hasal tong te ke makeup ako thing nai jaboi tong bobai nang close ke tong la thangka nang sai manai asol chehara aboro abai borok kisa hasal ke tong di okay ab tamni sanai ga ke abun bagai chung abai face jung thai kere borok mala purke sida hasu khushi yang te ko bonjara wang ke belai sitrama abai sing lai thai kere Hallelujah. Hacken hai ke bo same na nangnai sin chehra. Hacker upro bo same na nangnai. Sini character yang side by side ta salai jaktang. Hacker phono puro bo Jisu nukjang na nangnai. Hacker phono puro bo Jisu nukjang nangnai. Hacker bo Jisu nukjang nangnai. Ai ukulok te bo Jisu nukjang nangnai. Amen. Tanglai sing sini bo sak by sabno piri tong ko Jisu no se piri tong ko. Amen. Hallelujah. Sadikai to kaham. Praise the Lord. Tini kengma borong oborong no belai hal kakak nau. Tangen ke ani life ani icha ni no. Bagai ni life ang kaba. Neng ni ji sayang sayang selamai nau sayang sayang asa yung kile nona abah ke elau kelai di man thani ni life neng tong di ne. Neng tu senam zak mani sebelah. Kau sabni boto. Boro tai tu pai. Tahu neng nak karya bo. Na borong free pai. Bin boto labo. Bini cha, bego da waisa, tiklai waisa, tahu no thangga saimia sugi tol da beri runo, bukun dino objection rida man ba, the please gana tondi rohni mai ablo bo, botol, bini sare ma tong nai, seng bo kai to bai senam jak ble, sabni sare seng ma tong nai, go saka seng tangi ang bini mang musum di tong nai hini mai able, mas ma tong nai nen, tongnya mane no. Botol tong kok khenang na thani bor lama kitar kong thanai gari dan nayo hamna soya kitar klang lagda klangai nang kok khenang kai to nung tamna sa khalo bi tong na ba odi nai du phung sa ke trailer kisa phuno gori ka no ani jarabo kok khenang ka tuyo sakluk bai ses a trailer sa sakki kirima singsang ke soi picture phuno por bahing no soi picture din ta khobsak bai dai sia joli mamo Hallelujah. Orokong sau borok kaham ni manthai manmani tongthok. Borok hamya ni manthai manmani. Abusuk sikirima singsang no. Next pordi. Hake tabu kai tini musuk matui Satokjak ro. Borok samung kaham klai kop naraknai senam nai sani thani khabe asukhan. Amen. Te cross pordi burung bisingo. Hake tabu kai tuni musuk matui Satokjak ro borok samung kaham klai kop naraknai senam nai sani thani khabe asukhan. Amen. If you are suffering in a manner that please God, nang Satokjak itongo, pia wa awai kai to mung pusung itongo. Keep on doing what is right. Satokjak oni nang satok pinata thangdi. Je kubunya nang klai thangdi. Amen. Jor tang thang saiman borok le. Orobo borok mahni mahlai. Thapra jage ber thamtu ya tongba. Rana musung piruna. Ada musa sugrom de
gari pon tokoro rozaka nin kaisa I bodan tokromnai bonang musasuk hainai ang punoi de manpia mana bai kaisa phan phungna musung phiru hedobana so oro oba ke saya pia bible hongke bible tam sa Satokjak khanable ठीक है abono positive nari tongthok dinang phiaba nini kaham ni nang ta kutolini saw kaham nang khlai thang phidi hallelujah praise the lord sate kai to kaham 100 meter khabrong bai tonglai khoroksa boro nono ustari khiklai rika nang bono ustari khiklai ripika bo nono khiklai ripiuka nang hani khiklai ripiuka asini bui pasangi thanglak da yes or no okay eh tabu bono romi brother obi ano sa ekla kya ang mona haja riuka bo ba hane phinjani ripauka no or mang sung pai lengai tonglai hungke asini to mona yang je lai thangmani ble jora pai thang pai nai hallelujah sung end time tongo pai thak ni jorao o jorao sung tomung no mungsasuk thayo busy ngi thangke a busy sini okay jora pai jan chance tongo hallelujah so tamni sa keep on doing what is right nini je nang kaham khlai tongmani a kaham no taya kadi khlai phlai mang no thangdi ni sao amen hallelujah and trust your lives trust your lives to the God who created you tamni sa nono je slamnai kai to bono nang poito khlai sukdi amen tini phungni bible study ni bible verse tamo boroni busani verse busak busak Hebrew chapter 11 13 dang na 17 dang na naigre dito tamo Hebrew chapter 11 verse 6 hey 6 tam sijak tong poito khlaya oi roksa pano kaitoni kham mania hai hini sanable amen orokong sao nang nini sunamnai no poito khlai sukdi amen hallelujah tini o churai tongnai rok okay bobini ama bin babuno fully trust khaimano dunia ni borok bona hamya khajam khlaipano obuma bu hanjang nai khlaya amen same chini poito kai den fasing jepro khlayo mane tamo kaham ke bok khlayo ar te kun doubt khlai janai krei but gana gini sing kisisa kai to narano poito nore aing talang ka abo doka masana ni kabang chance tongo but kai to ro nang bkha bera sukmane abo magadang ingya amen sadi kai to ro ang bkha bera sukmani ang magadang ingya tei bosu koplung ungo amen tam sabal paithak o verse 19 o 1 Peter chapter 4 verse 19 ni paithago for he will never fail you manata mo bondono yakargla bondono khibigla bondono sashung ke tongla okong saitongble bondono samungsari khlaigla sadyani kai to kaham bana hamzago bani samungsaro bani logi tongo bana yakaria bana khibia amen hallelujah age kebo khoraksa sungna tomung no hamya sawung ke nang bkha dukh nang naida nini fasing hamya khlayung ke nang dukh nang naida okay no or bible tam sa tongthok disini saw nang tangai tini jekhini khini yeshi surjaknani nang jekhini khini nang borok by against ngani nang ba borok no avoid tangi khlai te borok tangi no hamya khlaina thangke saimandi nang kristoni phala ganang abuni bagai se borok no tini oba ke satok pito khlayo okay thajing abon pori like na sir porila verse 14 sister rest me poridi 1 Peter chapter 4 verse 14 크리스토니 몽고이 라지 르자케 너럭 함사자
Abo angka kaitoni oseng sasa kola norok bai tongo hunai sijak mase. Amen. Kristoni phola chung bai tongo abo sijakmani maringke tamo borok rok bai avoid khlaijakmani satok pitok khlaijakmani hai keba borok rok no khasuk saka nawi mani accept khlaimani abo. Hallelujah. Praise the Lord. Borok manabo joto borok ni kok sai tongya. Okay. Sangsar bai gdaljak borok ni kok no sawi tongo. Hallelujah. But tomono Kristo bai gdaljak borok hongke bondono sininai tei nono as a family member hisabe treat khainai. Amen. So asung nang siteng asa kolok fasing thanglaigraka phari sangkai tono hambai relayana.